Degine. Aylanayın da. Assalamu alaikum ata. Bu balam kaysı bala bolup kaldı. Ata meni özüm tanıştırıp koyayım. Men sizin artыңızdan janatan beri жүрөм. Анан кенен отуруп алайлы дегенден. Men Kırgız radyosundan geldim ata. Kayaktan? Kırgız radyoda işteyim. Aylanayın. Jurnalistmin ata. Men эми sizge kelgen sebebim akırkı gündörü Kırgızstanda aksakалдар azayып эле баратат, почти жоголуп эле баратат. Sizди кармап алган жерим bir екі суроо берейин ата. Жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Bu ilgeri atalardın sonu sözleri var ile. Karının sözün kapkası al. Mınau neme degen söz. En atalar... Türkçe balam. Sen gelgen sebebini de aytçım nege geldin ile. Oy gelgen sebebim bir sözüme cevap verip koymuş şu suroğumu ata. Atalar sözü akıldın gözü degen bir atalar. Ana ayttın. Nege geldin ile deyim de. Oy men sizge kişine uşul jönündө bir elibizge, жаштарга bir özüңүздүн bir akıl nasatınızды айтып коюң деп атам. Karılar ne az kaldı deysin mi? Эми жоголуп эле баратат да бара. Oşantıp atar. Ошол. Çoğu жүрүп эле meni taştap ketip kalıştı köbü. Tigi dünyaga. Tаңнооз карайындар. Кидайт етишип кишине. Жалгыз. Эрмектешкенге киши жок. Аркасынан барсам кайра бияка айдайм го баарын. Жо ошого анан жана эмнеге келдиң алдыңа кетип калайын айтчы. Айтып атам го мына аталар сөзү акылдын көзү деген bir кандай bir нарктуу барктуу сөздөрүбүз бар дейм. Ушул боюнча bir өзүңүздүн bir оюңузду айтыңчы. Карынын сөзүн капка сал деген. Айтып атпаймын. Ой молодец. Ой. Эми ошондон кеп салып берейинби? Эми кичине бирек эми мындай. Атанын сөзü akıldın gözü деген söz bak. Karının sözün kapka sal деген kep var. Tura. Мен атам жөнүндө айтсам мисал үчүн. Аталар жөнүндө. Аталар бул ыйык. Ыйык. Менин атам жаман акылдуу киши болчу да. Жакшы. Ушундай акылдуу киши эле да. Тимеле через чур акылдуу киши болчу да. Через чур. Көрсө анын дагы атасы акылдуу экен да. Көрдүң бө? Анын акылы тиги жугуп атпайбы? Атасы болот. Анан аны да изилдебедимби мен? Изилдесем анын атасы дагы дегенибиздин акылы жок атабыз болбоптур. Бүт эле акылдуу экен. Анан ошон үчүн анын баласы мен да акылдуу болуп калганым ошондон болуп атпайбы? Карабайсыңбы? Акылдуу экенсиз. Акылдар үчүн 3 жашка келип жүрөм да карабайсың. Ошон сизден интервью алайын деп атам. Ана мен негизи жаш кезимде жаман шамдак айлемдаттан көрдүм. Сиз? Ушуну кара шумдуктай шамдак айлемдаттым эле. Аттын кулагы менен ойнотсо элем го чиркин. Ой, чаап баратып, ат мүдүрүлүп кетип, оңкосунан кеткенде аттан мурда түшүп барып, атты жөлөй калып, кайрылсап да кирип минип кетип калчумун да. Ой. Ат успейт этпей калчы, жыгылгангачы. Ушундай шамдак айлемдаттан көрүп, бир карагер атым бар эле, күлүк десең күлүк, жорго десең жорго. Сиздин? Кара шумдуктай сонун ат эле да таң бери. Ага Кашкар эрди токуйум. Элик сап камчыны бүктөй кармап алып туруп, айылдан жорго салдырып өткөндө көчөлөрдөн. Ой, ошондо кыз келиндер мени карап, ооздор ачылып, шилекейлер агып, бияка өтүп баратсам деле деп карап калчу. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Анда бияка өтүп барасым деле кайра деп эле оозторду ачып, көчөнүн баары шилекей болуп эле жатып калчу. Анан мен алардын шилекейин агызып коюп, атты алма бактын арасына көлөккөгө байлап коем дагы дубалдын түбү менен жүрүп отурам, дубалдын түбү мененчи. Жүрүп отурам, анан дубалдын бир жеринде бир бош кесектер бар да, мындай эле жөнүнө коюп койгон. Анан кесекти ала калсаң эле дубал аңырайып ачыла түшөт. Култ этип эле алма бакка кирип кетим. Ата, кечирип коесуз. Эми сиз адашып кеттиңиз ошойт азыр. Кандай? Адашып кеттиңиз ошойт сиз.
Kim? Men mi? Siz? Yok, adaskan yokmun. Günüge vargan jerimden kanto adasayın. Jo, Ne sen de var çöylüğün oşu yok. jo men Oy aldım. men bilem de beş kolda göstü juumalı parçımında duvardın tübünden жүріп oturasın. Mas bolsaң дағы барасың да duvardın tübünden tayanıp alıp жүріп oturanı. Jo, ата аны айтпай атам мен дуалга мен барган эмесмин. Мен аталар сөзү, ата акылдын көзү деген бир башка тема боюнча кеп салып атканымда. Ha sözümen adasып қалып. Siz дуал жакка өтүп кеттиңиз. Эмнени айтып отур эле? Аталар сөзү дейм. Акылдын көзү. Акылдын көзү, карын сөзүн капка сал. Ошону айтып баратпайм. Ошону айтып. Siz Ne? ата жөнүндө айтпай атпайсызбы? Эми ата жөнүндө ошого баратпайм айтканычы. Түшүнбөй калам. Кайра айтайынчы. Башынан Башынан баштайынчы. Мен такыр түшүнгөн жокмун ата. Ой, менин атам ушундай акылдуу киши болчу да. Анын атасы да акылдуу, жети атама чейин акылдуу экен. Ага башта. Анан мен ошон үчүн акылдуу болуп калып атпаймынбы? Карачы мына. Бул бекеринен эмес. Анан мен жаш кезимде акылдуу отурчу, жаш кезимде жаман шамдак айлем да. Ой, кара шумдуктай шамдак айлем да ушу. Аттын кулагы менен ойночумун ушантан. Чапыратып аттын аласынан өтүп кетчүм кайра. Кайра үстү. Ой. Анан ошо жүргөндө кара кер атым бар да. Мыктатты да, аябай мыктатты. Ата. Қатыр. Ата дейм. Кой отурсаң сүйлөшү. Анан ал атты ушундай минип алып айылдан ушундай жолго салдырып өткөн да. Ата. Ошондо кыз келиндер ооздор ачылып, шилекейлери куюлуп, ай Кудай ай, ушуга жетер күн болор бекен дешип. Ыйлашчы да карандай элечи. Үңүлдөп эле. Алажат деп ыйлап. Ата дейм. Ой, эмне? Башка темада өтпөйсүз. Ана коя тур, дуалдын Кандай болот менен жүрүп отуруп дуалдын. Ата дейм. Ата сада болоюн ата. Айттырасың. Башка темада сурада Сен сиз сүйлөп башка жака кетип атасыз ата. Сен сүйлөтөсүң. Сүйлөгөндө сиз башка жактан жооп берип атпайсызбы? Сүйлөп албай дуалга жетер. Айтып атпаймынбы? Кайра ошо теманы козгоп. Туятаң, сүйлөтпөй түшүнтөм билем. Дуалга жетер. Анда мындай кыла котур. Сен айт анда, сен айт. Мен эмне айтмаган элем? Сен кыйын эмессиң. Сен кара кырдын кулагына кармалып мийип кетип атып, келиндердин баары деп көчөнүн баары шилекке болуп калыптыр анан. Ошону айтмак белем мен. Теманы укпайсызбы? Атанын сөзү акылдын көзү деп турат. Тарта бир башка темада жүрөсүз. Аксакал. Кичине келгесинден өтүп салсам болмок эле. Ата, аксакал. Сен айт анда, сен айт. Качан мөсөлө дуалдын түбүнө баратканда токтотуп коем. Күндө эмне бар демдем эмне бар? Сен токтоткучсуңбу? Таңгыр Ата, аксакал кечирип коюңам бизди. Барды сен да сүйлөп атчы багат менен. Барды сен баштадың ушун. Жо, ата кечирип коюңузчу. Кечирбейм. Жо, Айтпайм. аягына чыгып койбойбу. Не бар ата? Чыкпайм. Ата улан бер. Бала, уят эмеспен, чоң эле аксакал дейм. Я не токтотот, Не токтотот? Сиз балаңызбы сиздин? Улан тебериң ата. Постоянно токтотот. Таңгыр. Ата, сиздин балаңызбы? Бул? Билбейм. Балам эмес коте болсо токтотмок беле. Атаң менен мамилең барбы? Сен көрүп айтасың, тема башка. Ата, аксакал кечирип коюңуз. Келиңем улантып коюң, даканса айтып коюң, мен мага да ните болуп калды. Айтпайм. Коюң Настроениени буздуңар. Айта бериңем атайын болду. Улап коюң, акырына чыгып коюң. кечирип коюңуз биз жашта. Айткандым токтотот да турбайбы? Токтотот да. Токтотпойт эми, ата. Токтотпойм. Токтотпойт, жөнтүрчө бола. Атаң менен сүйлөшүп болду. Атаң билеби же сен билесиңби? Айтыңыз. Ошону айтсам. Айтыңыз ата, кечирип коюңуз биз. Келиңем кызыгына келип калдык ата. Дуалга жеттиңиз. Биз эле ошоктон өтпөй койдук эле мен. Эмнени айтып аттым эле? Сиз дуалга жеттиңиз эле да? Жо, дуалдан өттүңүз, бир кесек бар экен эле. Жок, кайсы дуал? Кайсы дуал? Билбейм, өзүңүз жактагы дуал болсо керек да. Кесекти алгандан курк этип эле келип калбадыңыз.
Almabakka demek. Almamak. O şey. Almabakka girip anan ne ölçüle? Kayra başına elini aytayınçı. Adaş oldu. Neme? Kayra başına elini aytayın. Aytınız. Aytın. Başım neli? Niye? Atanın sözü akıldın gözü. bana da 35. Bile turasın mı? Atanın sözü akıldın gözü. Menin atam ayabağanday akıldı kişi olsun da. Şeyden başlayalım. Şundan başlayalım. Anın atası da akıldı. Bütün akıldıyız. Akılsız biri de yok. Anın balası men de akıllı olup, menin balam akıllı yok bolup kalbatmayın. Bu diyen kişinin eskenden de. Men akıllı bolgon sebebim oşu da. O? Kapır men balam bu kim biledi şu. Olmasa akıllı oladılar da. Men aytıp öttüm. Men jas kesse jaman Şamdaga, bana oşunda oşun. Şamdaga jas kesse jaman Şamdaga eylemde tağlar. O çene begende Şamdaga eylemde. Bir karager atım var, Kaşgarer'de tokup. Elik sap kamçını büktey karmalı ayıldan jorgo saldırıp ötkende sondağı kız gelinler güyösü karap sava batsa da ol böyle gözünün yaşın gül talağı böyle ay deyip üyüne sürüp getip arasına getip arasına diye boyunca yetçi de şilekeyleri koyulun gözün yaşları gölde böyle anam men alardım barın kırılıştırıp uruşturup koyup onan aktı alma vaktin dölökesine baylap koyup anan dualdın tüyünden Toktatqana tattı. Taktatpaydı. Toktatpay. Dualdın tüyünden жүріп отырам da. Жүріп отырам анан bir жерде. Былқылдап boş тұрады кезектер дуалда. Ала қалам, екі boş кезекті алғанда эле аңырайып ачылып қалады дуал. Қолт етіп эле Алмабакка кирип кетем. Анан кирип кетем деле эки колду оозго салып туруп ышкырам. Чуулдата ышкырганда эле Şimşirin deyip жетip келет байкуш. Ким? Чындылыңдап, iya. Ким? Чаксылекей. Чаксылекейиңиз ким ал? Кандай чаксылекей көчүк. Чаксылекей, ошо жетип келет. Жетип келгенде эле, тур, чакырып кел деп коем. Кимди? Чаксылекейди чал, 5 кылдай түшүнөт. Сразу эле кетет, чымын коюм болгон бойдон кетет. Ага чейин мен чөнтөгүмөн макинди алып чыгам дагы. Kıpkızıl almadan bir de alamdağından ağır çuvalıp şaşpay cep oturganda gelip kalat. Kim? Kim gelet? Gelet da. Ayt koybaysın. Gelet da, gözüngde le düşün da. Salamatsız mı? Ağay deyip gelet. Kandaysın özüm, jakşı mı deyip koyayım desem, jakşı ağay. Ne geç geldiniz deyip kalat. Kız suyganımda mı? Bunday çaytkan. Oşağı mescit berdat. Anan kanday jelme salmağa qaraganda men uyalı oğuzuma söz gelmem oğuzman düşüp kalsa al. Kandaysız ne söyleyesiz? Ne жаңылыктарыңыз бар деп dölö kişini dem aldırmay sura beret da anan. Men жақсы деп koyam anan. Ne söz kep sözünüz var deyip men esteli kep söz yok деп koyum. Anan men surayım geydi araң. Sende ne жаңылык бар desem mende dele жаңылык yok деп koyum. Болыпты жақсы қалды, ошо менен кайра кетип калабыз. Ошо элчеден бери барганыбыз ошончо жерден барып анан ошо эки ооз сөз менен кайра кетип калат. Андан дагы жаңы жолукканда бетинен чоп еткизип өп коем. Ал мени өп коет, бир эле мындай тигиси беле өп коет, чоп белен. Азыркыдай чупа-чуптай эметпейт да. Анан ошентип менен кайра кетип калабыз. Каяка? Үйүбүзгө ошентип жүрүп байкуш. Жетпей kalmadım, aldırmayıverdim, bala kaçıp gitmedi. Siz үйленбей kaldınız mı? Үйленбей kaldım. İyi de. Kim kandı kayaktan үйленdi? Bu başka elden andan emez, andan olsa bu dele sulu olmakta. Karabaysın gevedesin, arayı soğuk. Toktatkondan başka kazaramaydı. Ayt verseniz az, süyganın... Anı baltavayı alıp almadı mı? Baltavay. Tağın oğuz kurayım baltavay. Kusurum urganla tağın oğuz kurayım. Men süylesip жүргөнүндө билеттен алып алып, акча берип атасына. Armanыңыз бар? Анан атасы сатып дагы алып алды.
Tangdan oğuz ko'rayın. Ana ne kılmak bilem, götürmek bilem. Ha? Başırekeyi uyulganlardan çekesinden çetip durup bunun apasını alıp aldım. Çekesini çetip tanıdım. Tam, tung, tung, tung da böyle. Ünücak sıkkan bunun apasını alıp aldım. Yok suyganыңызга жетпей калыпсыздар. Jetpey kaldık mı? Ana ne al baltabay o şomun elle cöm bolup kalbay. İyi. 15 yıldan keyin yaşap durgandan ölüp kalıp atmayayım ki tek bundan karşı. Tanımaz. Baltaba ya. Öyle turgan bolganda nimnege alam deyim de. Cevez albay, cevez kaldırmay. Tanımaz. Ölüp kalıp kıyrat kazım. Ananın arkasından 3 yıldan keyin mına. Bu yıl 3 yıl bolup. 3 yıldan keyin bunun apası da ölüp kalıp atmayayım. Oşo lökö soğumez kapırçın. Soğumez oşo birbirine yetişip ketkenine karakanda. Hazır boydaqsız. Anan duyalbay Jamal kıskançak bolçu bunun apası. Ha? Vay göçödeki görüngenden kıskançıdı. Даже götüp baratkan uydan da kıskançıdı. Ulaya toğu. Uy. Nege seni karap mööröp koydu tetikeli. Oşonu sağan gelin bilen soğumezsin dep. Ana men de kıskançımın ana. He. Bir jolu maşinede varatsak yürgülüp baratat montonu. Ne? Gözün kaşay paratasın desem. Sokurmolda jeteli paratat meni deyip. Amin. Oşo sokurmolda ökün soğumezsin dedim. Benim aldı uykusu. Göz uykusu gelip attılar ya. Alan da bir jolu Hasan çakırıp atat deyip. Kim? Hasan çakırıp atat deyip. Hasan ökün de soğumezsin tanrının oğuz vurayın dedi. Bunu Hasan'ı çakırat moldası yeteleyip dese. Görse meçitte Hasan çakırıp atat. Azan de. Men Hasan çakırıp atat. Men Hasan da bu kol batmayayım bana. Alan ne oldu ata? Ha emne olmak öylese. Ne ya? O şeytanla men murdaki zılıp barbadım ba. Ne? Kayaka döveyim. Kayaka. Baya duvarın tümüne yürüp oturdum da dağıcı. Dağı bu. Anan. Bunun apasının cıldık ötkenden keyin duvarın tümüne yürüp oturam. Bayağı gesektirdi karasam. O soluyla boydan eken remontlop koyup duruk. Kolumdan karaca. Koluma saltı gene tan canağı baltabay. Ne? O sobaydan turat. Aldım, ağırayıp açıla düştü da. Kol tetip girip gittim. Iskırayın desemce, çakçılık yok, çakçılık emiş, biz ölgönü kaldık algayak deyim geçe. Anan alma baka vardım dağı bana, makimde alıp bir alma yedim, hiç kim yok. Ulamış kırıp koyam, iki alma yedim, hiç kim yok. Üçüncüsünce vatkandan lan, gelip atmayayım. Çakçılık evi. Yok. Kim? Tiyici, kandaysız ağay da bu dağılıcı, dağılı ağay kimin ağacı? Kandaysız de, жақсы da karasam, bayağı, beti başım şunday bırıştı. On boğun, baltabay, tümünü şunday bırıştırıp durdu anlatı. Tevelegen bir bas var böyle bilmem ya. Sen tümünü şunday kıyma çiğmeni bırıştırıp şu. Bak işte. Suyganыңыз тұрат ана. Anan kandaysın de anan alarmanın aytıp uyladı. Men de aytıp uyladım. Anan ökövüs anan bir-birisi soğrattık. Anan aytıp atpayım be. Emi iki vakır bir tukur bolalı mı? Senin avuşkan getip kaldı, menin gempirim getip kaldı. Desem baldarım aytıp göreyim genişim. Bir cumadan keyin joğun alınız dep atpay be. Vay. Anam bir cuma bolelek dile 2 gündele joğun berip yiyiptir makul deşti de özüdele araң turgan okşayt. Anam men baldarıma emi men kеңешip göreyim dedim. Oşondan beri 3 yıl öttü. Baldarıma kеңешейин деп уламыл айтып келесем эле дуалдын түбүнө барганда эле токтотуп коюшат. Мына ошондон бери 3 жыл өттү. Айта албайм. Дуалдын түбүнө барганда эле токтотуп. Dual sualı joğul işleke pileke joğul prямо öyle айтпайсызбы? Men kempir izlep жүрөм деп. Ben sizge 3 Başından yıldan айтпагандан кийин аягымдын не кереги бар? Сага окшоп сөздүн al aylandırıp bana çakçıleke, makçıleke oturmayın. Biz sizge 3 yıldan beri kempir izlep duruyoruz Мына ata. бытыйдын көзү. Ata. 3 yıldan beri kempir izlep duruyoruz ata. Sen müsait etme söyletse. Müşahede etmeyle. Men iyimi düşündüm. Söylüp durma öyle.
Dualыңızды эми түшүндүм мен. Sen oşo duvalдын түбүнө жеткенде эле токтотуп коюшат кеңешейин деп бир баштап барасың эле кайра. Дуалдын түбүнө жеткенде эле балды чата айтпадың беле деп эле токтотуп коюшат. Анан кантип айтам? Эң кичекти айта элекмин. Ошону прямо эле айтпайсыз Батай. Балдарым, мен мындай болуп атат десеңиз болот да. Башчы эл анан дуалга такап тешикке барып Айтканда кирип кетпей эле. эмне кылат элең айткан? Айтып атпайм, мен 3 жылдан бери сизге кемпир издеп жүрөбүз ай. Ой ата. Жаап калса эле сыра койгулуп үйүнө калайын деп. Калп айтпа. Тең менен тезек каа менен болсун деп. İstep çıksın da azı alıp gelsem ne kılasın? Сыра той кылабыз. Vay ata kalpın. Керек болсо каалыгын беребиз. Айтып атат. Kalp айтпа. Калп айтпай эле. Çınglı. Чындап айттым ата. Gel kaldı. Мына колду. Kay çıkı. Мына. Свидетель. Чындап алып келип. Атаң ушуну айтып атты. Мына. Ben var. Çakılıp gel. Geç kalalekte çakılıp gel. Жа, ата. Bir millet. Ата, Ne? ойлоной. Ата жыйынтыктап коелу. Ата. Бир мүнөт жыйынтыктап коелу. Balgıla. Ата. Акыры. Balgıla. Ата, 1 мүнөт. Ата менен жыйынтыктап коелу. 1 мүнөт. Келгенде митип келдиңиz го. Мындай болуп келөнөн кийин алып кел дегенде о жанчалашасыз го. Hey sen murdala sütsün. Ne murdala ayıkmak. Sütte be. Boldu ата. Sizler jakşı bolsun. Ben hormak emasmın. Boldu ата. Ошону бая сен жөнтүрганда дамла. Бүтүрүп Hey toktota verse traktörde ölçüp kalat. Toktota verse be. Аягын айтып койгум, аягын. Hey ayağını ne kılasın? Ne kılasın? Ayağını ne kılasın? Koy otur. Ayağına çeyin köpper dağı. Toydu veriş gerek. Dayar var. Жылыклар даяр. Kaysın restoranga? Yerler adam Barın bırak. çakır. Hey barın çakırgıla. Barın öldürün. Kakıras. Ostum barı. Elder adaga gelgili. Эртең өтүңүздөр. Ben Барыңыздар, de- gel, тоо чакырабыз. toyma, gel. Атам үйлөнүп атат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүмөндөр Абылов. Так, жоробашы гана эмнелердеги?